Туғандар, жалпыңызарға ассаламу алейкум деймін. Урматтуу достор, биздин жылкы сүйүүчүлөр деймин, чуу дегенде эле туғандар. Баарыңыздарга Молкат жылкы базарынан салам айтамын. Сиздерге мен бул чыгарылышта ошол бүгүнкү базардагы өспүрүмдөр Тайланд туғандар. Анан кулундардагы бир шыра колунан келишинче бааларын билип берейин. Лайктан басып коюңуздар туғандар. Ким лайк баса элек? Басып койсоңуздар буюрса мен азыр ишимди баштаймын. Анан туғандар ошо астыдагы номерлер сиздердин кызматыңызда болот. Жардама, реклама боюнча менен байланышсаңыздар болот. Көпчөнү караңыздарчы. Мына бир башка чыгарылыш кылыптыр деп биздин көрүүчүлөрүбүз ар дайым айтат. Тай базарды бир башка кылып тартчы дейт. Буюрса ошол менен тартып баштайбыз. 27 апрель 2025 жыл базар. Ал соода болот. Ол 59 берет. Канча бердиң сага? 59. Эркек, Ол 60 сом. 60 миң сом. 60 миң сом берип атат. Ошолар кулун жашына жете элек. Тақсыр бұлар қайлар қаншадан? 80? Екеуі? Еркек пе көтің? Мұна жашына жетті? Жетелек, а? Ем болды? Нарқыз? Енді болады. Ем болды? Ошадан? Жашына жетелек екен? Ол соданыз болсын. Ол сода болсын. Қансы? 45? Еркек пе? Жоқ, ешке бұна баракен. Нарт әсті. Бер. 45 мың сода болсын. Жақсы бапты, бер. Нарт әсті. Жоқ, инсан сұрамау. Сат. Расымы де болды. Расымы де болды. Нарт әсті. Сосын ташабайын. Бар. 45 мың сомға сатылды туғандар. 45 болды? Еркек деді, 45 мың сомға сатылды. Қадайсыз? Сіз жоқ жақсы? Албайсыз ба? Егесіңіз, шерген. Нем атам бар? Мұндыз есіп кетті ғой? Екі қошына ақалы кәлді, нары өшірек. Қанша өрт тақсыр тұр? 42 өрді. Еркек, а? 42 мыңға берілген ғой. Жашына жетелек бұл, құлын ба? Şöyle kanalını 120 bin sonra verir. Boyka kaça boyka? Taksır. Ha. 70. Erkek ha? Jetmiş de, jetmiş. Boğaz kaçı? Ha, boğaz. 80. Karajal kaça? Doğru. Boğaz kaçı? 80 mi? Erkek ha? Erkek. 80 mi? Aylandır. Bir an onda götürdü. Bir yaş oldu lan da. Kayboldu değil mi? Yaş neyim jetti? Ne kokça kança ka? Ha. Boğası.
90. 90 mı? Aha, hazır atam. Bu ek qara shu soda olgan ekan-da, shuni so'raysiz. Do'konda qancha berdi, bro? 120. 120. 60'dan Motorda 120 mingga beryapti. Bilamaymiz. Ha. Sen. Nasıl sorayız? Qancha taqsir bu? 70 kam. 70 kam o. Yetmiş mi kam var? Orasını dersin. Qaysi solu oldu? Polvon. Muhtaram koydum. Ne oldu? Kaç verdiniz? 75'e verilmeydi. Siz neyse. 70 dedim. 70 dediniz. Kaç verdi? 55 liraya. Erkek ha? Erkek. 55 verdi. 55 verir tabii. 55 bin solu oldu. Bak şimdi tatlıdayız. Ha? Ne tatlı. Kesinlikle. Qancha taş sizden mi? 50 de otarız. Pulun var mı lan? O. Erkek mi? Erkek. 40'a vermediniz. Kırkışka verilmeptir, 50 de attı. Ya Polvon kalkınıp geldin mi ne? Ha. Kırgız ata. Sodası mesela. Ya bunun yaşı qanday? Şuna oldu. Yaş ortaraş. Bağısışı? 100 mü? 100 bin dedi. Oo, şu yakta da var. Ya kaça bu? Tay. 75. 75. Yaşı. Yaşı Bilmeysin, kalkınıp geldin. kız asker. Kız asker adam gana. Ha? Oldu. Yaş kaça bunun? Oldu bunun. Kaçta okuyorsun? 4. Klas. 4. Klasın balası mı o yerde? Takırma oturadi. Yaş qanday ekan? Bir yaş. Yok erkek. Bir. Qancha o'zi? 65 mingga sotib oldi. Satvatlarına var sat. Nasıl satıldı o ha? Kaça gitti? 75 mingga satıldı. 75 mingga satıldı. Hataylar oturarsa hataylar. Sabahdan gelirse girdi başınıza bir. Korkama. Kaçtan bulup tapsın?
60. 60'dan. Erkek vardı mı? Erkek. Yaşına жетелеген жетmiyor. Ben 1 yaşa oldu. Emin var. 60'dan dediniz. Kaçtan geldi bu? Nasıl? Kanlar kanday? Ya 10'sun. 60'dan da Özüzden ha? 60'dan da. Ya bu kaça? Kısır. 110 bin. 110 bin. Sarat. 2 yaş. Yazga 2. Yazga 2. 2 boldu da ha? Olsa sarat болады. Туғандар қанша? Жанар. Ем үйретіпсің ha? O em. Ем үйретіпсің ha? Бағасы қаншалар? 110. 110. Қаяқтан келді бұл? Allah. Ташқалдақ. Numaraları aytıp koy. Нөмірлерді айтып қояды ha? 706 706 508 508 442. 442. Metrге салбадың? Бойыны салбадың метрге? Oyun yok. Салбадың. Ем үйретіліп тұр бұғандар. Қызық болса көрсеңіздер болады. Бірақ болды, етіп. Жануар. Okan tuyoqlar okuyor hadi. O tағы қандай дейсіз? Жақсы кіна? Ya bunun boğaz kaça? Balban? 130. 130. Çarşı mı? Biz yaş oldu mu? Biz yaş oldu. İyi mi oldu ha? 130 de. Şey yaxşı kan. Selamun aleyküm. Balban qandaysiz? Bu boğaz kaça? 150. Yaşlı. Ha. 2'ye çıktı ha. Buna mı oldu? Arkan tek tuyağı var. Mingi bul. Üretildi. Bu Karodas qanday? Rossiyada olganmiz. Rossiyada olgansizmi? Yaxshi. Şurası bilmesin ama. Şey kızıkkanlarına numara diyerek koyasın mı? Gerek ha? Başba, narkola. He? Hayır, kim? Ya nar qarayı beri qaran akay. Selamun aleyküm. Qandaysiz? Qancha bu? 140. Yaşlı. 140 tek. Onlar güzel mi? Yem 2 yaşta. Boyu kaça çatlı ya? Bilelim. Kızık kanala numara veriyoruz mu? Aytın şey. 5552 50 15 14. Para odası? Nasıl? Rossiya ha? Rossiya. Kızık bolsa görсеңіздер болады. Açaqlarını alып көрсөтүп. Sodaсын берсин дейсен. Так, туғандар. Biraz bolsa дағы. Мына. Разал. Қол бер. Нечке? Қаншаға беріп қой? Мал болды? 91 bin. 91 mi? 100 Yaşlı. 1 yaş. Kellelerdi. Çizdi karaba. 1 yaş oldu. Pay oldu da tuğanda ya. 100 bin oldu. O beni acazıp koydu. Seyesi 100 bin ne oldu? Ha, aytırsın omelerde. Kızık olsun. 550 mi? 5550 07 07 84 84. 84 84. Bizim işlerimiz akşam. Şükür şükür. Görüşürüz ha. Sana tuğanlar. Kızık olsa. Alik yaxshi tortib kamida Alas. oldi. Ya bu Alik suylar biratishgan.
Tüzük bala bu da. 8. Neçe olacak ha? Yak ketmez. Onda. Buyursa hizmetinizlardağız. Çalışın jeyintiktayından hem öspürümde tay bazarlarında tartip ver degenlerge. Mana sizler için bir жақсы çıkarış oldu. Hem kollop koyasın.